илмат ба амал чу ёр гардад қадри ту яке ҳазор гардад. бо камоли эҳтиром салом арз мекунем ба шумо дӯстони азиз, бинандаи азизи телевизиони мусиқии Тоҷикистон Шаҳнавоз ва махсусан мухлисон ва ҳаводорони барномаҳои интеллектуалӣ. Инак пешниҳоди шумо мегардад нашри панҷуми барномаи интеллектуалӣ ҳамсафар. дӯстони азиз, чӣ гуна ки ҳар барнома қайд мекунем, барномаи интеллектуалӣ ҳамсафар дар якҷоягӣ бо телевизиони мусиқии Тоҷикистон Шаҳнавоз роҳандозӣ карда шудааст. ҳар нафаре ки мехоҳад иштирокчии барномаи мо бошад, пас бояд истифода барад аз ширкати Олуча таксӣ. Чӣ гуна ки шумо барномаи моро тамошо мекунед, ягон шарти мушкил надорад. ба он нафароне ки иштирокчии барнома мешаванд, ҳамагӣ 3 савол пешниҳод мегардад ва дар ҳолати ба 3 савол посухи дуруст пешниҳод кардан, иштирокчӣ ва ё мизоҷи Олуча таксӣ соҳиби 100 сомонӣ мегардад. ва дар ҳолате ки иштирокчӣ ба ягон савол посухи дуруст пешниҳод накарда бошад ҳам, бар замми ин мо муштари худро ба ҳар он ҷое ки интихоб кардааст бурда мерасонем. дӯстони азиз, шурӯъ мекунем нашри панҷуми барномаи ҳамсафарро. дӯстони азиз, аллакай 2 нафари дигар моро ҳамроҳӣ мекунанд ва худи ҳозир бо ношинос мешавем. салом алейкум. рӯз бахайр бошад. мо умед барои мебарем ки бисёр як рӯзи зебо доред. ман мехоҳам ки худро барои бинандаи аз телевизиони мусиқии Тоҷикистон Шаҳнавоз муаррифӣ карда бошед. Маликзада Мечкана ҳастам, донишҷӯи курси факултати химия ихтисоси химия донишгоҳи давлати омӯзгорӣ дарсам. ва худи ҳозир аз куҷо баргаштед, ба куҷо равона ҳастед? беҳтарин. умуман хоҳиш доред дар барномаи мо иштирок кунед? мо ба ҳар нафаре ки аз ширкати Олуча таксӣ истифода мебарад, мо саволҳои худро пешниҳод мекунем. дар натиҷаи ҷавоби дуруст пешниҳод кардан, иштирокчӣ ҳатман соҳиби маблағ мегардад. ин аст яке аз иқдомҳои Олуча таксӣ барои мизоҷони худ. албатта хоҳиш доред дар барномаи мо иштирок кунед? бале, расти аввалан ташаккур. хеле интизор набудем ки ҳамаи хел мебием, бо шумо вомехӯрем, барномаи шуморо ҳам дидагем. хеле иштирок мекунед? бале, беҳтарин шуд. мо ҳамагӣ барои шумо 3 савол пешниҳод мекунем. дар ҳар як саволе ки ҷавоби дуруст пешниҳод мекунед, шумо соҳиби маблағ мегардед. дар саволи аввал ки барои шумо пешниҳод мегардад, ҷавоби дуруст пешниҳод кардед, соҳиби 20 сомон мегардед. дар саволи дуюм ки ҷавоби дуруст пешниҳод кардед, соҳиби 30 сомон мешавед, яъне дар маҷмӯъ 50 сомон. ва саволи сеюм дохил мешавад ба бахши 1 ба 1. агар шумо ба саволи сеюм посухи дуруст пешниҳод кардед, он маблағе ки дар ҳисоби худ доред, яъне 50 сомонӣ, боз зам мегардад 50 сомонӣ дигар, маблағ умумии шумо баробар мегардад ба 100 сомонӣ. ва дар ҳолате ки шумо ба саволи сеюм ҷавоби нодуруст пешниҳод мекунед, мутаассифона аз он маблағе ки дар ҳисоби худ доред, аз он маҳрум мешавед. шумо омода? пеш аз оне ки ман ба шумо саволро пешниҳод кунам, мехоҳам донам ки бештар ба кадом фан завқ доред. мо ҳама он иштирокчиҳое ки бо он ҳамсуҳбат мешавем, умуман иштирок кардан мехоҳанд дар барномаи мо. мо аввалин саволи мо ҳамин гуна мешавад ки бештар ба кадом фанҳо завқ доред, умуман таваҷҷӯҳ ба кадом фан аст. чун ин ба он хотир аст ки мо саволи аввалро аз ҳамин оғоз кунем. ҳар яки мо ҳамин гуна аст, чи дар мактаб, чи дар донишгоҳ, мо зиёдтар ҳарчанд ҳамаи фанҳоро дӯст медорем, аммо мешавад ки таваҷҷӯҳи мо зиёдтар ба як фан меравад ва мо ҳамин сабаб мешавад ки оянда ҳамин касбро интихоб мекунем. соли 2021 буд ки тибқи ҳамин квотаи президентӣ аз рӯи ихтисоси химия ба донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон дохил шудам. рости фани нақзидаи ман химия биология буд ва ман бисёртар мехостам ки доктор шавам. озмини квота шуд, иштирок кардам, гирифтам, пушаймон нестам. мехоҳам ки ҳамчун яъне аз рӯи ихтисоси омӯзгорӣ низ кор ва фаъолият намоям ва бисёртар ҳамин фани химияро нағз мебинам. Шамсулоза Рафия ҳастам, донишҷӯи курси дуюм факултати филологияи тоҷик ҳастам. ман аз хурдӣ орзу доштам ки забонҳои бештар рӯ ба забонҳои хориҷӣ оварам.
و زبان‌های خارجی را بسیار دوست می‌داشتم. در وقت مکتب خوانی طبق مرکز ملی تستی داخل شدم در دانشگاه و حالا باشد فیلولوژی تاجیک می‌خوانم. راه افتادن نیستم که زبان خارجی رو آورده بودم، نگذاشتم، یعنی موفق نشدم و باید شخص در اول زبان خود و زبان دولت ملی خود را دوست دارد. من کوشش میکنم که در آینده زبان‌های دیگر دولت‌ها را نیز از خود کنم و برای جامعه، برای دولت خود کمی هم باشد سهم خود را گذارم. بهترین و یکی از شما توجه داره بیشتر به سوای خیمه و دیگر دومین به سوای زبان ادبیات من فکر میکنم و من خودی حاضر سوالای برای شما پیشنهاد میکنم با سوای شما تعلق داشته باشد چون برای شما کم بیش آسانی بیارد. سوال اول رو شروع میکنیم از سوای خیمه. شما ماده سوال یکم دو المنت رو نامبر کنید که با شرف یک مملکت نامیده‌اند. وریانت ا گالی و فرانسی، وریانت ب پولونی و بوری و وریانت و فرانسی و لیتی. اگر معلومات کمتر باشد شما میتونید فکر کنید بعدا با سوالی پیشنهاد شده پاسخ گردونید. نه ما باید سروسیما شد میباید فکر کرد. مرامت آماده هستم. مرامت پیش از پاسخ گفتن به سوال یک چیز را من ساحه خیمیا گفتنی هستم که در جدول دوری المنت های خیمیایی دیمیتری و نیمیچ مندلو یعنی هستند المنت هایی که بسیارتر به نام آلمان گذاشته شدند، به نام دولت ها گذاشته شدند، نه تنها در یعنی جدول دوری مندلو، اینچنین در جدول دوری معاصر نیز المنت های نو یعنی کشف کرده شدند که یعنی به نام آلمان یا خود که به نام مملکت ها گذاشته شدند. و باز یک چیز دیگر را نیز آلمان انیخ کردند که المنت هایی که یعنی بروح سنی یعنی المنت ها هستند یعنی بروح سنی بسیارتر کشف کرده شدند. مثلا المنت هایی که با نام مملکت ها گذاشته شدند یا که با نام آلمان یعنی معین کردند که در دیگر سیاره ها نیست یعنی این المنت ها وجود داشته بوده است. باز یعنی به فکر من که جواب این یعنی ویرانتی بود اگر خطا این گالی و گرمن و فرانسی می باشد. برای چی این دو المنت به نام یک دولت نامگذاری شده است؟ اساساً گالی و فرانسه، گالی در جدول دوری یعنی مندله در یعنی رقم ترتیبیش 31 یعنی 31مین المنت در جدول دوری به شمار می رود و فرانسی باشد یعنی 87مین المنت به شمار می رود و برای آنکه یعنی به نام یک دولت گذاشته شده است گالی خود نام پیشینه یعنی فرانسه می باشد. و سالان سری نمین می رود؟ بله همین دو المنت یعنی گالی نام پیشینه‌اش یعنی خیلی که ما میدونیم در سیستم دوری یعنی وقتی که یکم بار یعنی پیشنهاد گردید در وی تنها 63 المنت بود تمام 63 المنت بود. وقتی که یعنی فرانسی بعدتر پیشنهاد کرد و نام خود همون فرانسه می باشد و گالی که نام پیشینه فرانسه. این دو المنت به نام یک دولت گذاشته شده. من آسان میگم و سوالم از آنجا آسان کردن ممکن بود که وقتی که معلومات داری که مثلا گالی نام قدیمه فرانسه است و چون که قید کردید چون در همین سوال بیشتر ذوق دارید و در رفت سخنرانی نتونید قید کردید که در سیستم دوری دیمیتری یانج مندلو المنت هست به نام قطعه ها هرچند شما دو نامبر کردید هم به نام مملکت ها هم به نام آلمان گذاشته و اینچنین المنت هست که به نام قطعه های عالم گذاشته شده. اگر ما یک سوال بگیریم من کدام به نام کدام آلمان نامگذاری شده از المنت های سیستم دوری؟ 101مین المنت جدول دوری به نام خود یعنی پدر فن خیمیا مندلو گذاشته شده است. این مندلوی می باشد 101مین المنت و باز به نام یعنی رزرفورد یعنی المنت رزرفورد به نام آلمان گذاشته شده است. باز ارنست رزرفورد بله باز خیلی بسیاری المنت ها به نام یعنی آلمان که آنها رو کشف کردند به نام اینشتین به نام آلبرت اینشتین و مثالی خیلی المنت زیاد هستند که به نام آلمان نامگذاری شدند. یعنی المنت هایی که یعنی آنها کشف کردند که در همان دولت ها کشف کرده شده است به نام همان خودی آلمان یعنی که همان یعنی دولت ها گذاشته شدند. و غیر از این با چونه قید کردیم به نام قطعه های عالم نیز المنت ها نامگذاری شده است و اگر ما توجه کنیم
дар воқеъ худи соҳаи химия бисёр як фани ҷолиб аст. дар аввал яъне фани мушкил ба назари мо мерасад. вақте ки яъне дохили вай маша мехоҳам ки боз ҳам чизҳои навро бо бисёртар вақте ки ба таҷрибаҳо машғул мешавӣ бисёр фани аҷоиб аст. дар назария мегузарӣ мисол ҳеҷ чиз не, фақат сӯхтани мисол алюминий дар кислотаи хлорид агар ҳамин хел ба назар расад, вале вақте таҷрибаро мегузарӣ мебинӣ ки бисёртар як чизи нав, як чизи дигар ки дар он ҷо ҳам ҳарорат ҳаст, яъне сӯзиш аст. барои ҳамин бисёр фани шавқовар аст. яъне номи дигараш хуб кимиёдору ва ба истилоҳи дигар химияхуч яъне шавқовар. ман ҳасан мегӯям барои бисёр як ҷавоби мукаммал ва муҳимтар аз ҳама таваҷҷӯҳ мекунед ба ин фан. ва дар воқеъ гуфтан мумкин аст ки фани химия бисёр як фани ҷолибу шавқовар аст ки ҳар нафаре ки ба ин соҳа ба ин фан рӯ меорад, ман фикр мекунам дар навбати аввал агар душвор намояд ва дар навбати дигар зиёд мехоҳад ки боз ба умқи он фурӯ раваду зиёдтар омӯзад. соҳае аст ки махсус барои пешрафти ҳар як кишвар нақши муносиб гузошта метавонад, ки барои ҳар як ихтироате ки махсусан дар ҳар соҳа мо во мехӯрем, гуфтан мумкин аст ки ин бештар аз ҳама аз мутахассисони соҳаи химия дарак медиҳад. ман ҳасан мегӯям ва хулосаи охирон яъне варианти аин Гали ва Франсия мебошад. Гали худуми пешнаи Фаронса аст. ман ҳасан мегӯям ҷавоби шумо дуруст аст. дар воқеъ ин варианти А буд, Гали ва Франси, ки Гали номи пештараи қадимаи Фаронса буд. ман ҳасан мегӯям шумо омода саволи дуюм барои шумо пешниҳод кунем ва мувофиқи ваъда бояд саволи дуюм аз соҳаи забон ва я адабиёт бошад, чун ҳамсабақи шумо таваҷҷӯҳи он бештар аст ба соҳаи филология. ҳамин гуна аст. саволи дуюм пешниҳод мегардад аз шоҳнома, аз шоҳнамои безаволи Абулқосим Фирдавсӣ, ки ин шоҳасаро Фирдавсӣ бузургвор солҳои тӯлонӣ ба иҷоди ин шоҳномаи бузург машғул шудааст. мо муҳимтар аз ҳама ин шоҳасаро бо ифтихор мутолиа мекунем ва аз таърихи қадимаи миллати худ боз ҳам бохабар мешавем. қисми сеюми шоҳнома қисми таърихӣ буда асосан ба кадоме аз ин давраҳо бахшида шудааст? варианти А Сосониён, варианти Б Пешдодиён ва варианти В Кайёниён. چه خاله که ما میدونیم کتابی به زبان ابوالقاسم فردوسی این شاهنامه است و آن را طوری از تاریخاً در شعر گفته است که با سرنج بودم در این ثالثی که عجب زنده کرد بر این پارسی. گفته مدت 30 سال این را ایجاد کرده است و کلام آورده است. аз рӯи ин асар филми бисёр хубу мондагору таърихӣ ба навор гирифта шудааст, филми Рустами Суҳроб. шумо гуфта метавонед ки кадом ҳунармандони тоҷик дар ин филм нақшҳо офариданд? гуфтан мумкин аст ки хеле аз ҳунармандони тоҷик дар ин филм нақш гузоштаанд. ман яке аз онҳоро номбар мекунам. дар нақши Гурдофарид ҳунарпешаи халқии мо Сайрам Исоева нақш бозидааст ва дар нақши Суҳроб бошад ки нақш офаридааст. Ҳошим Гадо бошад. бале Ҳошим Гадо ва бисёре аз дигар ҳунармандони мо, ҳунармандони асили тоҷик махсусан дар анамин филми таърихӣ нақш офариданд ва умуман бузургии ин филм дар он аст ки агар мо ҳазорҳо маротиба ҳамин филмро тамошо кунем, ман фикр мекунам дилбазандкунанда намешавад ва ҳар гоҳе ҳар боре ин филмро мо аз нав тамошо мекунем, фикр мекунем ки маротибаи аввал тамошо дорем. яъне ҳамин бузургии худи филм ҳамин аст ки мо ҳамин гуна филмҳои зиёд дорем ба монанди ҳамин ки ҳеҷ гоҳ дилбазандкунанда намешавад ва аз рӯи ин асар боз филми дигаре ба навор гирифта шудааст, достони Сиёвуш. ин ҳам фикр тамошо кардаед. ва хулосаи шумо? خلاصه من این دولت ساسانی می باشد. давлати Сосониён. ҷавоб дуруст аст. ман Ҳасан мегӯям ҷавоби дуюми шумо низ дуруст буд ва шумо аллакай дар ҳисоби худ 50 сомонӣ доред. чӣ гуна қайд кардам, шумо аллакай роҳ ёфтед баъд бахши як ба як. дар анҷом ине дар бахши як ба як савол дигар барои шумо пешниҳод мегардад. агар ҷавоби дуруст пешниҳод кардед, 50 сомонӣ ки доред боз як баробар замъ мегардад, маблағи шумо баробар мешавад ба 100 сомонӣ. дар ҳолате ки ҷавоби нодуруст пешниҳод мекунед, мутаассифона аз он маблағе ки дар ҳисоби худ доред маҳрум мегардед ва ин бо ихтиёри худи шумо сурат мегирад. шумо метавонед аз идомаи бозӣ даст кашед ва агар дар ҳолате ки иштирок кардан мехоҳед, ҳамин гуна шартҳо дорад. хоҳиш доред дар идомаи иштирок? бале мехоҳем дар даври сеюм ҳам иштирок кунем ва
شاید خیلی میشد بعضی چیه که انسان نمیداند علم انسان یعنی به همه چیز قدیر است ولی میشد چیه که باز انسان یعنی علم هند کنار ندارد هرچند آموزی باز یعنی آموختن در کار یعنی راه افتاده نمیشیم ولی میخوایم که اشتراک اما این معنی آن را ندارد که شما هر یک آزمونی که از دور به دور میشود مشکل‌تر میشود همین گونه است لیکن ما در سوال سوم سوالم از بخش یکم هیچ فرقیت ندارد مثل همین سوالی که پیشنهاد کردید سوالی عادی است یعنی با دور دوم گذشتن شما یگان سوال دشواری برای شما پیش نمیاد شما ماده مبادا اگر از مبلغی که دارید محروم شید من فکر کنم رو افتادن نمیگردید نه ما ماده شما سوال سوم برای شما پیشنهاد میگردد کدام سال در کشورمان سال معارف و فرهنگ تکنیکی اعلان کرده شد وریانت ا سال 2008 وریانت ب سال 2009 و البته وریانت و سال 2010 نباید فکر کرد نباید سراسیمه شد چون این با این سوال جواب درست پیشنهاد کردن متاسفانه از اون مبلغی که دارید محروم میگرده و شما رو میباید که زیادتر فکر کرد چون این سوال حل کننده است ما آماده هستیم که به سوال شما پاسخ بدیم. نرمت؟ شاید ما از روی فکر خود به خلاصه آمدیم که این سال 2010 وریانتی وی دیگر فکر را ندارید اطرافی سال معارف و فرهنگ تکنیکی؟ خلاصه شما؟ خلاصه جوابی ما این وریانتی وی سال 2010 در جمهوری سال معارف و فرهنگ تکنیکی اعلان کرده شد. من احسان میگم برای شما برای اینکه جوابی سوم شما نیز درست بود و چون قید کردم در حالتی جواب درست پیشنهاد کردن مبلغ عمومی شما برابر میگردد با 100 سومانی و اومن در آخر چی برداشت کردی از برنامه ما من میخوام در انجام اندیشه شما رو فهمیده باشم. راستی برنامه شما بهترین است ما بسیار با همراهی صفیه خرسند شدیم که در این برنامه اشتراک کردیم اصلا انتظار هم نداشتیم که یعنی حاضر یعنی با شما رو برو میشیم و بسیار برنامه نه سوال هم که از اختصاص کنن سوال هم مشکل نبودن فقط فکر کردن رو یعنی از ما طلب میکرد برنامه نه تشکر باش که چنین برنامه رو یعنی به میان مانده یعنی ما دانشجویان میتونن در چنین برنامه ها اشتراک کنیم باز هم یعنی شوق ما نسبت همه خیلی برنامه نسبت فنی خود شوق زیاد پیدا میشه. تشکر از جانب شرکت اولوچا تاکسی برای اینکه با 3 سوال ما پاسخ درست پیشنهاد کردید این مبلغ برای شما تحفه میگردد و مهمتر از آن امید برای میبندیم که چون شما دانشجو هستید پیوسته در جستجوی علم و دانش میشوید و پیوسته استفاده میبرید از شرکت اولوچا تاکسی این تحفه برای شما برای 3 جواب درست مرا تشکر بار دیگر خوش آمدید سلامت باشید. بینندگان عزیز برنامه ما ادامه دارد و چگونه که خود شما شاهد هستید برنامه ما آغاز گردید در روز و اینک شب فرا رسید و باز هم برنامه ما ادامه دارد و قید کردن ضرور است که وقتی که شام فرا میرسد دوشنبه عزیزی ما باز هم زیباتر میگردد چون چراغ‌های فروزان و بیناهای بلند آشانه به دوشنبه عزیزی ما باز هم زیب و زینت دیگر میبخشد و همین است که هر یکی ما وقتی که شام فرا میرسد از خانه بیرون میشویم همه خستگی خود را در حال برطرف میکنیم ما حتما گشت و گذار مینماییم در باغ‌ها در همین کوچه‌های زیبای شهر دوشنبه در حال همه خستگی ما را میتواند برطرف نماید اگر ما روز کار میکنیم خسته میشویم پس تنها بعد از فرا رسیدن شام با کوچه‌های زیبای شهر دوشنبه به عزیز میبریم و میتونیم در یک لحظه کوتاه همه اون خستگی خود را برطرف کنیم. ما گروه جدی برنامه همسفر مثل همیشگی گشت و گذار می‌نماییم در کوچه‌های زیبای شهر دوشنبه عزیزمون. هر نفری که استفاده میبرد از شرکت اولوچا تاکسی حتما مهمانی برنامه خود انتخاب میکنیم و البته سوالات خود را پیشنهاد میکنیم در نتیجه جواب درست پیشنهاد کردن اشتراکچی حتما صاحب مبلغ میگردد. شما نیز میتوانید دوستان عزیز اشتراکچی برنامه ما باشید و استفاده برید از شرکت اولوچا تاکسی.
ҳамин тавр барномаи мо идома дорад ва мо баъд аз чанд лаҳза боз иштирокчиёни навбатиро интихоб менамоем. ва дӯстони азиз, то интихоб намудани иштирокчии навбатӣ ин лаҳза мо имкон дорем як мусиқии зебо бишнавем, баъдам боз барномаро идома диҳем. هموطنان میشنوید این زدنی دل، این زدنی دل بار منم آن دل که زنم در بدنی دل، در بدنی دل. ای هموطنان میشنوید این زدنی دل بار منم آن دل که زنم در بدنی دل. شاد کنید از دل پاک زن سخنی دل. ای هموطنان میشنوید این زدنی دل. از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور نبضی خوشی آمد تبا علی مادر. از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور نبضی خوشی آمد تبا علی مادر. дӯстони азиз, барномаи мо идома дорад ва инак боз нафари дигар моро ҳамроҳӣ мекунад. шумо бахайр бошад. саломат бошед. мо кормандони телевизиони Шаҳрнавоз, барномаи мо ном дорад Ҳамсафар. мо барои шумо савол пешниҳод мекунем, дар натиҷаи ҷавоби дуруст пешниҳод кардан шумо соҳиби маблағ мегардед. шумо хоҳиш доред дар барномаи мо иштирок кунед? Саволҳо агар мушкили бад набошанд, мо кӯшиш мекунем ҳамеша ки саволҳои барои иштирокчиён пешниҳод намоем ки оддӣ бошад, чун мо намедонем ки масалан иштирокчиёни барномаи мо киҳо ҳастанд. барои ҳамин муҳимтар аз он кӯшиш мекунем ки саволҳо оддӣ бошад ва ба боварӣ гуфта метавонам ки барои шумо мушкилӣ пеш намеорад. ва аз ҳама муҳим барои шумо як чиз аст. дар натиҷаи дар ин барнома иштирок кардан шумо дар натиҷаи ҷавоби дуруст соҳиби маблағ мегардед ва дар натиҷаи ҷавоби нодуруст он ман фикр мекунам як бори дигар он саволҳое ки фаромӯш карда будем боз ба ёди шумо меояд. баъд ин чӣ мукофот дорад? барои ҳар як ҷавоби дуруст барои шумо маблағ аст. масалан ҳамагӣ барои шумо 3 савол пешниҳод мегардад. саволи якум 20 сомон, саволи дуюм 30 сомон, дар маҷмӯъ мешавад 50 сомон ва саволи сеюм барои шумо пешниҳод мегардад. ин бо хоҳиши худи шумо сурат мегирад. агар ба саволи сеюм ҷавоби дуруст пешниҳод кардед, маблағи умумии шумо баробар мешавад ба 100 сомонӣ. агар ҷавоби нодуруст пешниҳод кардед, он маблағе ки дар ҳисоби худ аст мутаассифона аз он маҳрум мегардед. бале, иштирок мекунем. беҳтарин. ман анакунун пеш аз оне ки мо ба қисмати савол ҷавоб мепардозем, ман мехоҳам худро муаррифӣ кунем барои бинандаи азиз. ман истиқоматкунандаи шаҳри душанбе, айни ҳол сафар дорам ба тарафи марказ рафтам. хоб то марказ агар ягон имконият шуд, агар ҷавоб метиҳем, агар вақт шавад. вақт шавад беҳтарин мешавад. ва умуман дар вақти таҳсил дар мактаб ва ё дар донишгоҳ бештар ба кадом фан таваҷҷӯҳ доштед? мо зиёдтар кӯшиш кунем ки аз ҳамон савол. бале, дар айни ҳамин талабагӣ буданамон ба таърих майл рағбат доштам. баъдан вақте дар донишгоҳ дохил шудем ба соҳаи барномасоз бигем, иқтисодчӣ барномасоз хондем, фаъолият кардем, айни ҳол фаъолият дорем. хубтар бошад аз ҳамин таърих савол бисёртарак бошад, мумкин ки ҷавоби дуруст пешниҳод кунем. беҳтарин. ман ба боварӣ гуфта ки саволҳои мушкил нест ва он саволе ки ман худ ёзи барои шумо пешниҳод мекунам ки ман ба боварӣ гуфта метавонам ки шумо дар ҷое хондаед, шунидед ва ё дидаед. ин барои шумо бегона нест. шумо омода? бале. шурӯъ мекунем. саволи якум барои шумо. аввалин парвози Юрий Алексеевич Гагарин ба коинот кадом сол иттифоқ афтод? варианти А соли 1959, варианти Б соли 1960 ва варианти В соли 1961. ман фикр мекунам барои шумо бояд мушкил набошад. варианти В 1961 аввалин мартиба Гагарин парвоз карда буд ба кайҳон.
соли 1961. ташаккур. این 100% است. шумо лакай дарк кардед ки саволои ман мушкил нест ҳамин гуна ягон мушкилӣ набуд аст. Осон. умуман чӣ боз ягон маълумот дигар пешниҳод карда метавонед доираи ҳамин савол парвози аввалин дар ҷаҳон якум ҳамин Гагарин парвоз кардааст. Ин ба ҳама маълум аст. соли 1961. вариантҳо дигар намекунед Не, 100%. ман аҳсан мегӯям ҷавоби шумо дуруст аст Саломат бошед. саволи аввал ҷавоби дуруст ман шумо табрик мекунам шумо лакай соҳиби 20 сомон ҳастед ва саволи дуюм барои шумо пешниҳод мегардад дар натиҷаи ҷавоби дуруст дар ин савол шумо соҳиби 30 сомон мешавед ва маблағи умумии шумо баробар мешавад ба 50 сомонин барои ҷавоби дуюм шумо мода ҳастед Рафтед. аллакай ман мебинам чеҳраи шумо кушода шуд ҳамин гуна аста Бале. шумо вақте ки дарк мекунед ки ҷавоб дуруст аст ва боварӣ ҳосил мекунед ки саволҳо осон аст ман фикр мекунам дар ҳол таб болида мегардад ҳамин гуна Бале. саволи дуюм барои шумо пешниҳод мегардад қалъаи ҳулбук дар кадом ноҳияи тоҷикистон ҷойгир шудааст ноҳияи хуросон ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ ва варианти ноҳияи восеъ такрор накунед, наген. Аллакай маълум аст дар ноҳияи восеъ. Бе вариант пешниҳод мекунам ноҳияи восеъ. дигар фикро иваз намекунед Не. абдураҳмони ҷомӣ Не. ноҳияи восеъ. ман аслан мегӯям бозам ҷавоби дуюми шумо низ дуруст буд ва чӣ гуна ки дар оғоз қайд кардам саволи сеюм барои шумо пешниҳод мегардад дар ҳолате ки ҷавоби дуруст пешниҳод мекунед худи ҳозир дар ҳисоби шумо 50 сомонӣ ҳаст Мегем бозӣ кунем. ин ихтиёр дар дасти шумо аст агар ҷавоби дуруст пешниҳод кунед маблағи шумо баробар мешавад ба 100 сомонӣ агар нодуруст пешниҳод кардед он маблағе ки дар ҳисоби шумо аст мутаассифона аз он маҳрум мегардед агар хоҳиш надошта бошед иштирок кунед мо он маблағро барои шумо бармегардонем 50 сомон барои шумо месупорем бисёри вақт дар ҳамин саволҳо саволи сеюмаш душвортар. ҳамин анъана хушбахтон дар мо нест ва ҳар иштирокчие ки дар ин барномаи иштирок мекунанд онҳо ҳамин чизро фикр мекунанд чун вақте ки давр ба давр меравад ҳамин гуна мешавад мушкил шудан мегирад ва мо хушбахтон ҳамин чизро дар барнома ҷой накардаем агар мабодо ҷавоби нодуруст пешниҳод кардем мутаассифона аз он маблағ маҳрум мегардем мебояд каме шумо мебояд фикр кард аммо ман ба шумо ваъда медиҳам ки саволи сеюм низ мисли ҳамин саволе ки ду саволе ки дар оғоз додам мисли ҳамин саволҳо аст чун ҳамин гуна мо шарти барномаи мо ҳамин гуна аст ки мо саволҳоро бояд мушкил накунем чун мо намедонем ки иштирокчии барномаи мо кӣ мешавад саломат мешавем мекунем бозӣ мекунем сеюм давр мегзарем вақти худро месанҷем диламонро пур кардем меравем беҳтарин саволи сеюм барои шумо пешниҳод мегардад ва ман ба боварӣ гуфта метавонам ки ин савол низ барои шумо осон аст саволи сеюм кӯли сарез кадом сол пайдо шудааст соли 1911 соли 1912 ва варианти соли 1913 мебояд фикр кард ва ман ба фикрам ба гуфтаам истодаам ман ҷавоб савол мушкил нест на ё мушкилтар аст ҳаминҷа камтарак савол ҷавобош пай дар ҳам ду вариант 11 12 камтарак дар агар масофа зиёдтар мешуд ман фикр мекунам осонтар мешуд шумо дар кадом вариант истодаед кадом вариант ман барои шумо кӯмак мекунам ба он хотире ки шумо ҷуръат карда дар бахши дуюм иштирок кардед дар бахши як ба як ман барои шумо кӯмак мекунам ба ҳар ҳол ба фикри худам ҳамин хел 100% ба боварӣ неву 11 бошад мумкин боз дуюм вариант кадом аст 12 ё дар 11 12 ё 12 аниқ 13 нест на не аниқ 13 нест ҳамин ё 11 ё 12 барое ки ҳамин хел ҳамин ба фикрам бенави варианти 11ро мегирем варианти а 1911 кӯли сарез ака маълумот битем мумкин ая беҳтарин мешавад дар ҳамун сол дар наҷаи заминларза бигем ҳамун кӯҳсарго кӯҳҳо чапа шуда буданд дар ҳамин натиҷа кӯл ба амал омада буд ки ном гирифтааст сарез ҳамин варианти 11ро кӯмак нест аз тарафи шумо ман кӯмак кардаистам ман аллакай дидастам ки ҷавоби шумо дуруст аст ман барои чӣ кӯмак кунам ман аҳсан мегӯям барои шумо саломат бошед ҷавоби сеюми шумо низ дуруст буд ман аҳсан мегӯям саломат бошед ба он хотире ки дар воқеъ ба худ боварӣ доред барои иштирок дар барномаи мо барои оне ки дар воқеъ ба се саволе ки мо барои шумо пешниҳод кардем мо се ҷавоби дуруст гирифтем ва муҳимтар аз ҳама шумо бо як чеҳраи кушод бо як табассум ва бо як самимият дар барномаи мо иштирок карда ба саволҳои мо посух кардем ман аҳсан мегӯям ва чӣ гуна ки қайд кардем дар ҳолате ки шумо ба се саволи мо посухи дуруст пешниҳод кардед шумо соҳиби 100 сомонӣ ҳастед ва албатта ин маблағ аз ҷониби
ширкати Олуча такси барои шумо туҳфа мегардад барои ҷавобҳои дуруст ва барои иштироки фаъолона дар барномаи мо. ин маблағ барои шумо туҳфа мегардад. саломат бошен. бори дигар ба шумо муваффақият мехоҳам. хуш омадед. саломат бошен. дӯстони азиз, ин нашри панҷуми барномаи мо буд ки пешниҳоди шумо гардид. агар шумо мехоҳед иштирокчии барномаи мо бошед, пас истифода баред аз ширкати Олуча такси. ҳафтаи баъдӣ ҳамин вақту ҳамин соат ва мехӯрем. то дидори баъдӣ. хайр.